Doğuş'un deputatlarına kayrılıp kirvegen eşigimiz, yürvegen yerimiz kaldı. Akırında ak gepindi tirüyle gelip tirüyle bizge canaza oku deysek de köngül burbagan. Bugün sadırdın tağdırını çeçe turgan urmatlı deputatlarga men kayrılıp ketemin. 7 duvandan köçede kalgan eneler, botoda bozdogın enelerin atынан ak çoğuluğun celbiretip aytıp koycu degen duay salamını aytıp atamın. 5 yıl boyu yürüdük uşul yerde. 40 yılda da yürüdük. Buran ayada yürüdük. Birön köngül burganın jokka. Kana silerden eldiğinler. Gece günü doğmuştu siler satıp aldı deydiler. Arkası joktan kaya kavaratalar. Oşonduktan azırmına ak joluk 7 duandaki jalgız üyden acırap sottadan adiletik tappagan eneler maga atayın beri cüyerittir tüştüktün Leylek rayonundan. Oşal jalekti cezbüretip silerden suran hocatan bağırdığını bozdatkan enenin başındaki çoluğu kulaya eğer de uşul bugün adır silerden kolunarda sadırdın cana başkalarının tağdırı turganda siler 10 çeçimge ak çolukta kılıp kol koyup veriyorlardı suranam. Kançalagan eneler değil atkan padişalar yerine üyüne batmay köşede tendirep kaldı. Bugün eğer de siler eldik deputat bolsalar bugün sadırdı koldap geçegi 62 golos menen kavlalgan çeçimdi bekitip veriyorlardı suranam. Silerdi dağı uşul köşede kalgan eneler pürügün. Oşonduktan bardık sizlerden suranarım bugün 10 çeçimge çıkarıp eldin kan tögüsünen eldi mamleketli saktap kalasızlar degen ulu çiyenik menen sizlerden suranı jatamın. Urmatlı mekendeşler sabır kılalı bardığını akıl menen kalçap tuğlemez kadamga barbay uşul jakşı jıyındık menen toylap keteli uşul yerden. Rahmat sabırga Ata olmasın koysak. Ben 84 yaştan badarım. Biz takım üyde çıkar bakaldık. Ben Tokmok'tan geldim, Çiğreğimden. Şu sizlerde şu kızı tıştık olsun. O Sadır Japarov'da koldoyluk bağırırsan. Aksakaldar, yeneler, atalar, iniler, baldarım, nevrelerim, çövrelerim aylanayınlar. Şu tıştık menen Sadır Japarov'da oң jolga koyruktagı artından biz siler tursanız silerin artыңardan atenenger biz tursak bu jakşı jolga alып barat bizdi. Abdan jakşı jolga alып barat. Şon üçün silerden suranıç men aksakal katары gelip silerden surap atam aylanayınlar. Biz үйde uktağılıra kaldık. Günü tünü uktak uyku yok bizde. Emne olasыңар dep. Siler katır silerge bizge Kırgız eline bütün dünya yüzü göz salıp barlık neseler boyunca yani biz şu situasyondan çıkıp geçiyoruz gerek tıştık yolu benim Sadır Japarov'da barımızdan uluğundan yaşına çeyin koldoyluk uşuğa ak yol uzun ömür Kırgızistan öse versin öne versin şu silerden jakşılığını artık biz görüp ataneler tiki dinleme Çönükey aman için gedeylik balarım. Balımlarga çoğun rahmat. Şu Sadır Japarov'da koldağına. Balımlar koldağına. Koldağı için men sizlerdi çakıramaydan ayında. Rahmat o, rahmat, çoğun rahmat sizge. Rahmat. Daha bir ayta götçün narsa mo pressaçı. Mına emi gele başladыңар. Sizlerge de çoğun rahmat. Antkeni sizler bu Kırgız Respublikasının taqdırı çeşilip atkanda uşu bardык pressalarda Bişkektegi жана башка региондордогу прессаларды чакырабыз. Анткени элге түз маалымат жеткириш керек болуп атат. Түздөн түз уш жерден. Söz берсең сөз бер. Араларыңыздар урматтуу мекендештер, боордошторум, тилектештерим. Ылайым жаратканым бардык максаттарыңызды, ниеттериңизди кабыл кылган болсун. Өлкөбүз бир канча кыйналып 30 жылдан берди. Өзгөчө мигранттар өлкөнүн тагдырын кыйналганын өзгөчө сезип, кадырын сезип, бизге үндөш, тилектеш болуп, ар дайым колдоп келишет жергиликтүү калктарды. Урматтуу мекендештер, Москвадагы мекенчил уюмунун мүчөсү ыйлап сыктап биз менен тилектеш болуп, бир жыл мурун Sadır Nurkhojoyevич Japarovga туулган күнүнө арнап, элибизге кайрылып, ушунчалык ыйлап кайрылып,
ошол аманатты мен автордун өзү жок, бирок мен окуп берем. Акбар Байтемир Мекенчил уюмунун мүчөсү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, туулган күнүңүз куттуу болсун. Кыргызда болгон 3 Садыр. Кыргызда болгон 3 Садыр элге кубат күч Садыр. Биринчиси Саяктан Арзыматтын Садырхан, Кенебестен Казактын Абалайханын Сарт деген, Ташкенттен бери өткөзбөй Кыргыздан колун тарт деген. Кыргыздан колун тарт деген. Өмүр бою эр Садыр согушуп жүрүп өтүптүр. Чыгышынан калмактар, батышан кокондук, бүт баргана Сарт менен. Экинчиси Садыр аке данышман, калыс сөзүн айтканда хандар оозун жабышкан, бир сөз менен айтканда урууларды чабышкан, нартуу кебин айтканда баарын уюп угушкан. Эки кылбай айтканын беттер бекем турушкан. Бекер жатпай белин бууп, адилет сурап жүргүзүп, бечараны жактаган, тайсалдабай Кытайдан үч турпан акчий кызыл су эженден кыргыз жери деп чегараны тактаган. Садыр аке көрсөткөн оңолгон эрдин катасы, бакыттап канча жан кабыл болгон батасы. Анткени өзү айткандай, түбүнөн Кыдырда арыган Долон би түпкү атасы. Үчүнчү Нуркожонун эр Садыр Жапаров деген ким эле? Эли табыз эсирип, билмексен болот түм эле. Эли табыз эсин таппай эсирген, Центера менен ичара Кунтөрдүн ташын калтырбай келемиштей кебирген, ырыскысын кыргыздын мөңгүнө кошуп жиберген. Жебир жеген үлүшү түзүк болсочу, итке кыткан сөбөктөй подачкага семирген. Эр Садыр деген ким эле? Унуткансаң кыргызым, ал сенатта мурунку комиссияны кураган, такалап жакалап, ийне жибин калтырбай Центераны сураган. Мына ушинтип кыргызым, үзүлүп калган үмүттү кайра баштан улаган, канча сырын Кунтөрдүн бир чекенин чубаган, кайгы муң баскан кайра дел, кайра баштан кубанган, көгүрөктө очкон от кайрадан жанган, тутанган. Эр Садыр деген ушундай, кыргыздын жаны Прометей. Ошондо болсун Садырхандын кызыл тебетейи. Тайсалдабай кыргызым, ак үйгө басып барайлы, жалтайлабай кайра дел, ишеничке жарайлы, жараткан өзүң колдоо деп хан көтөрүп алайлы. Сырт душмандын сарсанаасын сак билген, кайран элдин кайгы муган, тең бөлүшкөн ак дилден. 4 жашынан жалды мыкчап ат менген Нуркожодон Долон биге чейинкисин жат билген. Кыргыз сөөгү эр Садырдын сөгүндөй, көзүңдү ачып аңдап билчи аккаранды төгүндөй. Тек сиздерге кол кутанга колду куруп жүгүнбөй. Мына ушундай эрендериң бар кезде сен турасың оңго, солго, туш тарапка бөлүнбөй. Кут белекең барыс кылгын төгүлбөй. Атасы да, баласы да, апасы өттү, кайрат кылган ыйлабай. Колдоптуз! Менин, сенин, экөөбүздүн Алатоонун тагдырына ыйлаган, карообузга казык болуп калганда, бир максаттан жылбаган, сыноосунан тагдырында, темирлоолу капастында, катар-катар престерден сынбаган, кыргыз эр Садырдын эркиндей. Уккан кыргыз, билип койгон бөркүндөй. Батырыңды чыгарып ал капастан, эртең күнү калбайм десең, бармак тиште өкүнбөй. Келечекте калдасыбан эле болуп, өсөм десең, өргө карай өлкүндөй. Алыс эмес, ал күн келет санатпай, Кытай бойт кыл жеп менен еш
Hurmatlı tuğanlar. Hurmatlı elim, razıçılık işlere gelip kolдоп turganlarga Moskvadagi bizning mekenchimizga qo'l çağılar bolsun. Qo'l çağılar. Rahmat aka. Sadır Japarov el menen, Sadır Japarov el jеңет. Sadır Japarov ankeri бүткүл Kırgızstandın Karapayım elinin yol başçısı, jedekçisi. Bunu bardığız düşünüyoruz. Razıçılık elim. Var bolunuzlar, aman bolunuzlar, tınçlık bolsun. Ömrünüz uzun olsun aka, ömrünüz uzun olsun. Andan eze keyinki sözdü. Bardığızlarga belgili 40 çoronun төрағасы Zamir Mırzada. Assalamu alaikum mekendeşler. 40 çora el menen, 40 çora Sadır Japarov menen. Ura! Hurmatlı mekendeşler, Sadır Japarov el birligin ornatom dedi. Sadır Japarov bazı partiyalık sistemini joyom dedi. Azıkı şayloo sistemasını joyom dedi. Azıkı Jogorku Kenештин deputatlarının sanın 55'e kıskartam dedi. Hökümetin aparatı menen prezidentin aparatını biriktirem dedi. Bирок elden başkasının bari mına oşo üçün Sadırga karşı çıkıp eldik birik Sadır Japarov aytkan nerseler orundalganda gana eldik birik olmayt. Uguşunu düşünüp alалы hurmatlı elim. 2005 yılı, 2013 yılı revolüsyona bilesizler. Adamdan almaştı, sistemi almaşkan yok. Oşon üçün biz maksatımızga jetken jokpuz. Bugün çirigen sistemini Türk tamırı menen almaştırış gerek. Oşonda bizdin Kırgızstanımız önügön, özün. Janagı Atambayev kokçogondor, Babayev kokçogondor, oşol çirigen sistemini arkasından bayıp, oşol kızmatın berбей келаткандар. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı mekendeşler, Atambayev'in baldары, Atambayev bunu unutup kaldı mı? Ben atayım, buna sırttan berdi balдар. Bu plaska kopsa $600 bolgon. Biz elin esinde, hiç kaçan unutmayın. Atambayev türmege oturuş gerek. Sapar Isakov, Moğol Tarık Muzeyi'nin içinde iki eşek durat Germanya'dan alıp gelingen. 14.000 euro dep alıp gelgensin, kaysı betin menen. Senin de oldun türmödö. Babanız, Talasi eli meni koldoyt dep atasın. Men talastıkmın. Talasi eli Sadır Japarov'tu koldoyt. Mına жазылып турат. Ura! Talasi elin 2 жолу burun uyat kılgansın. 3. жолу geçe günü uyat kıldın. Boldu kete deymi. Emi sayasattan çındap kettim dep kete versen de jaraşat. Hurmatlı mekendeşler. Bugün hazır Jogorku Kenештин deputatları çoğurup bari. Korum bar eken. Bugün hazır mesele çeşilip egerde bugün Sadır Japarov'tu koldoboso ayağına çeyin çıkalı. Ayağına çeyin çıkalı. Ketmeydi. Ura! 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 Hurmatlı çipkirik deputatlar Sadır Japarov'tan başka talapkar çok. Talapkar çok. Sadır Japarov kana eldin ken baylığını elge alып берет. Sadır Japarov kana prezidentler aytalmagan, başkalar aytalmagan kuntörünü Sadır Japarov kana жалгыз көтөрүп чыккан. Анан башкасынын духу жетпей. Ошондуктан депутаттар эгерде элиңерди ойлосоңор, эгерде биримдик ынтымактыштык оңдосун десеңер, анда бүгүн Sadır Japarovду колдоп бергиле. Ura! Ura! Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Qirg'iz bir tuğanlar. Bardığınızlarga ıssıq salam. Biz olsa Jergetal rayonunun, Tayistan Jergetal rayonunun Jaylıgan ayılından kelgemiz. 1200 kilometr çakırım alısıktan kelgemiz. Biz ne için geldik? Sadır Bayken'i koldağı için geldik. Kırgız bir tuğanlar, kendi tuğan bir tuğanlar. Bardağı sizler menen koşuyoruz, birgeyiz. Anam men aytarım, kulak salsanızlar. Uşu kançalagan vыбырлар болду мына канча 6 чакырылыш өттү мына 7-ci чакырылышта деле азыркы мына келечекте боло турган депутаттар сөз берди мисал. Biz el üçün işleyibizdir. Muna çındap uğup körüp oturgan bolsoңор,
el üçün iштей турган болсоңор, мына Садыр Байкени колдоп бүгүн азыркы болуп аткан кворумда Садыр Байкен колдоп ушул байкебиз премьер-министр болушуну биз деле тилейбиз. Дайыма бирге болалы, кыргыз бир туугандар.